Na današnjem času obradit ćemo nastavnu jedinicu veštačka inteligencija. Pojam i primjena, primjeri tehnologija upravljanih veštačkom inteligencijom. Današnji cilj časa je da se upoznamo sa ulogom i značajem veštačke inteligencije, da obučimo učenike da koriste različite učeničke interfejse za upravljanje modelima. Tip časa, obrada i vežba. Na kraju ovog časa učenici će biti u stanju da objasne ulogu i značaj veštačke inteligencije, njihovu primjenu u svakodnevnom životu i naučit će da rade sa konstruktorima na bazi interfejs tehnologije. Metode koje ćemo koristiti su demonstrativna, videotehnika, praktičan rad, tehnika istraživanja i druge metode. Veštačka inteligencija, pojam i primjena. Zašto je inteligencija toliko važna za nas? Hiljadama godina pokušavamo da razumemo način na koji razmišljamo, odnosno kako ljudski um može da opaža, razume, predviđa i menja svet mnogo veći i komplikovaniji od sebe. Polje veštačke inteligencije ide jedan korak ispred, u nastojanjima ne samo da razume, već i da stvori inteligentne uređaje. Da bismo bolje razumeli šta je inteligencija, razmislimo malo o pojmovima informacija i znanja. A to smo naravno učili iz informatike. Pa šta je to informacija? Informacija je značenje koje smo sposobni da povežemo sa određenim obrascem koji uočavamo. Na primjer, lekar kada gleda rentgenski snimak pacijenta, pridaje značenje oblicima i bojama koje posmatra na snimku i to za njega predstavlja informaciju. Znanje predstavlja skladište korisnih informacija, na osnovu kojih se može doneti zaključak ili odluka o nekom delovanju. Na primjer, lekar zna da poveže informaciju sa rentgenskog snimka sa simptomima bolesti. Pa onda, inteligencija je proces koji nam omogućava da koristimo informacije i znanje, kako bismo mogli da reagujemo na novo nastale okolnosti i da se naravno snađemo u njima. Dakle, inteligencija je sposobnost prikupljanja, obrađivanja, menjanja i proširivanja upotrebe informacija radi rešavanja problema. To je mogućnost apstraktnog i logičnog razmišljanja, razumevanja, samosvesti, sposobnosti učenja, rezonovanja, planiranja, kreativnog i kritičkog razmišljanja. Neke su samo od odlika inteligencije. Šta je to onda veštačka inteligencija? Veštačka inteligencija je oblast računarstva, čiji je zadatak razvoj softvera, koji ima za cilj da omogući mašinama da deluju na način koji bi se smatrao inteligentnim kada bi se čovek tako ponašao. Uređaj ili mašina koja posjeduje veštačku inteligenciju može da izvršava zadatke koji zahtevaju naravno ljudsku inteligenciju, kao što su prepoznavanje objekta, razumevanje govora, donošenje odluka, sposobnost učenja, nezavisnog delovanja, prevođenje. Vi se u svakodnevnom životu susrećete sa uređajima i sa servisima iza čijeg funkcionisanja stoji veštačka inteligencija. Ako ste, na primjer, bilo kada, naravno da jeste,
pretraživali u Google pretraživaču, otključali mobilni telefon preko prepoznavanja lica ili kompjuter pomoću opcije za prepoznavanje lica, tražili optimalnu putanju na mapama pametnih telefona, koristili društvene mreže ili automatsko ispravljanje slovnih grešaka dok ste pisali neku elektronsku poštu, onda ste naravno koristili sisteme koji se zasnivaju na veštačkoj inteligenciji. A naravno da jeste. Kako je u stvari sve to počelo? U prvoj polovini 20. veka stasala je generacija naučnika, matematičara i filozofa koji su začeli koncept veštačke inteligencije. Ipak možda najznačajnije mesto među njima pripada britanskom naučniku Alanu Turingu. Turing je u svom radu 1950. godine postavio teorijske temelje rada i konstruisanja inteligentnih mašina. Takođe, definisao je i test koji je nazvan Turingov test, koji možemo da utvrdimo da li je neka mašina inteligentna. Razvoj inače inteligentnih mašina zasnovan je naravno na radu računara. Međutim, kako bi se ideje veštačke inteligencije realizovale, bilo je potrebno ostvariti ogroman napredak u performansama i mogućnostima samih računara. Pa 1949. godine kompjuteri, na primjer, nisu mogli da čuvaju komande, već samo da ih izvršavaju ili drugim rečima nisu mogli da zapamte, memorišu komande koje su izvršili. Bili su izuzetno skupi, a povrh svega i ogromni, a njihova moć procesiranja podataka bila je vrlo slaba. Taj prvi elektronski digitalni kompjuter opšte namene predstavljao inače čudo tehnike kada se pojavio 1949. godine. Bio je veličine 170 metara kvadratnih, težak kao neki od najtežih dinosaurusa koji su ikada živeli, a mogao je da izvrši samo 5000 operacija u sekundi. Zamislite koliko je 170 metara kvadratnih. Šta mislite? Koliko vaša učionica ima metara kvadratnih? Možete da je izmerite i da uporedite sa veličinom tog prvog kompjutera. I onda ćete shvatiti koliki je bio u stvari prvi kompjuter. A i uređaji tehnički, kao što su TV prijemnici, i oni su bili ogromne veličine. Međutim, nešto o čemu ćete vi učiti u 8. razredu, o tim elektronskim pločicama i elektronskim elementima i kolima, koja su zamenila te posebne, da kažem, delove, doprinele su da se smanji veličina tih uređaja. Ako uporedite sadašnji model mobilnog telefona iPhone 13, može da izvrši 15,8 triliona operacija u sekundi. A trilion je naravno milion miliona. A težak svega 174 grama i staje u jedan džep. Sad zamislite tu razliku tadašnjeg kompjutera, toliko veliko, koji je mogao da izvrši samo 5000 operacija u sekundi, i zamislite sadašnji taj iPhone koji može da izvrši 15,8 triliona operacija u sekundi. Savremeni kompjuteri imaju takvu moć obrade podataka da se ona više ne izražava u broju operacija u sekundi, već postoji poseban sistem mernih jedinica koji je osmišljen za tu namenu. Ovaj izvanredni inače napredak računarske tehnike, a koji je ostvaran u drugim oblastima nauke, kao što su
robotika, mehatronika, telekomunikacije i tako dalje, omogućio je napredak u polju veštačke inteligencije. Razvoj veštačke inteligencije ostvaruje se putem softvera. Šta su softveri? Programi koji ima za cilj da učini te mašine pametnim. Sada dolazimo do jedne ključne reči koju do sada možda nismo čuli, mašinsko učenje. Šta je to mašinsko učenje? To je oblast veštačke inteligencije koja se bavi obradom podataka i konstruisanjem algoritma koji imaju zadatak da misle, koji imitiraju način na koji ljudi misle i uče, postepeno povećavajući svoje znanje i tačnost rasuđivanja. Računarski sistemi, zasnovani na principima mašinskog učenja, sposobni su da uče iz iskustva i da se prilagode novim situacijama. Možemo reći da je veštačka inteligencija veoma uticala na naš svakodnevni život, koji se inače i promenio u odnosu na neko prethodno vreme. Mi ćemo navesti neke primere primene veštačke inteligencije i upoznati se, to jest prepoznati, jer vi već neke, kako rekosmo, sisteme veštačke inteligencije i koristite bez obzira što ste deca. Veštačka inteligencija primenjena je u robotici. Šta je to robotika? Nešto više o robotici učit ćemo u drugom polugodištu, kada nam je po nastavnom planu i programu, a sada ćemo se samo bazirati na taj kratak deo gde se ona to primenjuje. Znači, robotika je grana nauke i tehnologije koja se bavi osmišljavanjem i konstrukcijom mašina, koje nazivamo roboti, čiji je zadatak da obavljaju rad koji imitira akcije čoveka. Roboti ne moraju biti humanoidnog oblika. Najviše se koriste u industrijama, kao što su proizvodnja automobila, gde obavljaju jednostavan rad koji se uvek iznova ponavlja, kao i da izvršavaju zadatke koji su opasni za čoveka, za razliku od robota, koji samo mogu da ponavljaju istu radnju zadatu setom unapred pripremljenih komandi. Takozvani neinteligentni roboti. Veštački inteligentni roboti kontrolisani su softverom koji im omogućava da primaju podatke iz spoljnog sveta, analiziraju ih i na osnovu njih uče i donose odluke u nepredviđenim situacijama. Podatke iz spoljašnjeg sveta roboti primaju upotrebom senzora. Senzore možemo uporediti kao sa našim čulom vida. Uz pomoć senzora roboti mogu da detektuju svetlost, zvuk, temperaturu, dodir, udaljenost objekta, pritisak, poziciju neku, ubrzanje, električne stimulanse i drugo. Šta to znači? Ono što su čula za čoveka, čulo mirisa, čulo vida, čulo ukusa, to su senzori za robota. Ono što je za čoveka, za inteligentnog robota jeste program veštačke inteligencije. Gde se još primenjuju? Gde je još primenjena veštačka inteligencija? Pa računarska vizija. To je oblast veštačke inteligencije koja omogućava kompjuterima i sistemima da izvuku upotrebljive informacije iz digitalnih slika, videa i drugih ulaza, na osnovu njih izvrše neke akcije. To smo malo pre rekli, možemo da uporedimo sa tom aplikacijom za prepoznavanje lica. Zatim, na primjer, u nekim trgovinama imamo bezbednosne kamere i na osnovu tog prepoznavanja lica možemo pronaći osobu, na primjer, koja je nešto krijući uzela.
Znači, dosta se koristi i u policiji. Zatim, veštačka inteligencija ima ogromnu primjenu u saobraćaju. Saobraćajni sistemi, zasnovani na veštačkoj inteligenciji, informacije dobijaju putem kamera i senzora. Koriste se da umanje opasnosti koje se javljaju u saobraćaju, kao što su kršenje saobraćajnih pravila, preopterećenost saobraćajnica, zagađenje, autonomna vozila, koja se već i serijski proizvode, omogućavaju bezbedno kretanje vozila bez intervencije vozača u realnim uslovima. Znači, vozila koja mogu da se kreću bez toga da upravlja vozač njima. Znači, ono što smo i čuli prethodni čas smo pomenuli, internet inteligentnih uređaja ili Internet Things je sistem povezanih uređaja, mehaničkih i digitalnih mašina koji imaju mogućnost da dele podatke preko internet mreže bez neophodne interakcije sa čovekom ili kompjuterom. Gotovo svaki uređaj može biti povezan na internet, može biti pretvoren u inteligentni uređaj. To može biti čak i srčani implant, čip na jedinkama na farmi životinja, televizor, frižider, sistem video nadzora, pametne sijalice koje uključujemo i isključujemo pomoću senzora, sistem grejanja koji sami regulišu temperaturu, sistemi navodnjavanja koji određuju optimalnu količinu vode potrebne za navodnjavanje poljoprivrednog zemljišta i tako dalje. Zatim razvoj 5G mreža, 5. generacija mobilnog interneta koja donosi višestruko uvećane brzine protoka 10 ili 100 puta većeg od onoga što je trenutno dostupno. Što pogoduje naravno razvoju internet inteligentnih uređaja zato što omogućava da čak 1.000.000 uređaja bude povezano na 1 kvadratnom kilometru. Znači, i razvoj 5G mreža takođe spada u deo gde se primenjuje veštačka inteligencija. Zatim nešto isto tako što smo pomenuli prethodni čas, pametna kuća. Objekat u kom uređaji mogu biti kontrolisani, automatski ili na daljinu. Uređaji su povezani na internet, znači i omogućavaju korisniku da kontroliše temperaturu, osvetljenje, klimatizaciju, bezbednost, kamere, alarmi, brave, audiovizualna sredstva, kućne aparate, frižidere, veš mašine, rerne i tako dalje. Međutim, ne samo pametna kuća, znači veštačka inteligencija našla je primjenu i za gradove. Pametni gradovi su urbani centri koji koriste softver, komunikacione mreže, internet inteligentnih uređaja radi poboljšanja kvaliteta života svojih građana. Tu se ogleda u postizanju ekonomičnije raspodele energije, na primjer ušteda u potrošnji, boljeg održavanja gradske čistoće, pametne kante za otpatke koje automatski obaveštavaju gradske službe da ih je potrebno isprazniti. Zatim umanjuju saobraćajne gužve, povezani semafori, razmenjuju podatke između sebe radi sinhronizacije svoga rada. U regulisanju parkiranja, obaveštavanje, znači o najbližem parking mestu, zatim o automatizovanim uličnom osvetljenju i u kontrolisanju nivoa zagađenja u gradu, buka u gradu i tako dalje. Naravno, već smo i rekli, znači veštačka inteligencija na internetu našla je svoju primjenu, znači mape, navigacija, internet pretraživanje, preporuka, chat kroz društvene mreže, programi koji simuliraju konverzaciju sa ljudskim korisnikom na društvenim mrežama, u borbi protiv spamova, znači neželjena elektronska pošta, u servisima za prevođenje teksta, u elektronskom praćenju i tako dalje. Prepoznavanje govora.
Znači, zasnovano je na veštačkoj inteligenciji. Na primjer, možete koristiti neku aplikaciju gde govorite na srpskom jeziku, ona prepoznaje to i automatski je prevodi na drugi jezik, engleski, francuski, već koji vam je potreban. Zatim u industriji igara, na primjer tu ćemo navesti jedan primjer, najpoznatiji primjer velikog napretka, na primjer veštačke inteligencije, jeste IBM-ov superkompjuter Deep Blue, prvi kompjuter koji je pobedio svetskog prvaka u šahu. Bio je te meč protiv Garija Kasparova 1997. godine. Današnji ti šahovski programi veštačke inteligencije uče tako što igraju protiv svoje kopije i na taj način mogu da od stanja u kome ne znaju ništa o šahu osim pravila, da za samo nekoliko sati dosegnu nivo svetskog šampiona, a vrlo brzo i da ga prestignu. Zatim imamo veštačku inteligenciju u zdravstvu. U zdravstvu se koriste roboti kojima se upravlja veštačkom inteligencijom, kao što su roboti hirurzi koji vrše opasne operacije, zatim pametni bolnički kreveti prate stanje pacijenta i u skladu s tim reaguju i šalju informacije odmah lekaru. Zatim, to smo već i na početku pomenuli, u biznisu, ekonomiji, trgovini, bankarstvu. Veštačka inteligencija se koristi u procesu donošenja odluka kako bi omogućila bolje poslovanje nekih privrednih subjekata. Veštačka inteligencija, možemo reći, da nam pruža, velike mogućnosti primjene. Koje su to prednosti? Umanjuje mogućnost ljudskih grešaka, obavlja rizične poslove umesto ljudi, dostupna je neprekidno, obavlja repetitivne poslove, zamenjuje ljude u sektoru usluga i korisničke podrške, olakšava brzo donošenje odluka, donosi veliki broj pametnih uređaja koji nam pomažu u svakodnevnom životu. Takođe, koncept veštačke inteligencije podstiče i naučna, naravno, istraživanja i vodi mnoštvu izuma koji će pomoći u rešavanju nekih kompleksnih problema. Sve su to neke dobre strane veštačke inteligencije, ali moramo razmišljati, pogotovo vi ste mladi, na vama je budućnost i vi ćete to u ogromnoj meri koristiti, ali s druge strane, čak ćete možda neko od vas biti neki naučnik, pa će nešto izumeti, a što je u polju veštačke inteligencije, većina dece se u poslednje vreme upravo i opredeljuje za te neke programerske fakultete, ali s druge strane postoji i zabrinutost. Veštačka inteligencija mogla bi biti upotrebljena i u pogrešne svrhe, da dovodi do gubitka poslova za ljude ili da bi mašine mogle postati toliko inteligentne da bi mogle da preuzmu kontrolu nad čovečanstvom. Naravno, svaka nova tehnologija dovodi do promena u načinu života. Sad, na nama ljudima je da se osiguramo da se tehnologija koristi za dobrobit društvene zajednice i da nastavi da služi ljudima, a ne da gospodari ljudima. Iz ovoga možemo da zaključimo da veštačka inteligencija pruža nam neverovatne mogućnosti, olakšava mnoge poslove, brzinu obavljanja tih poslova, ali da uvek moramo imati u vidu da veštačka inteligencija ne sme gospodariti ljudima, jer čovek je stvorio mašinu, a ne mašina čoveka. Da se ne bi obrnuto desilo, stoga moramo, da kažemo, dozirati do koje mere nama treba veštačka inteligencija.
Pa eto, možete pronaći neke filmove o veštačkoj inteligenciji u naučnoj fantastici i pogledati malo, pa i sami doneti neki zaključak o tome. Zatim, da li imate neku svoju ideju? Ako imate svoju ideju neku, možete da je predstavite na nekom narednom času drugovima, nastavnicima. I to bi bilo, da kažem, nešto o veštačkoj inteligenciji, pojmu, primjeni veštačke inteligencije, o nekim zaključcima koje smo doneli, sve nam to tako izgleda, znači i lepo i korisno, međutim uvek da kažem i u realnom životu i situaciju neku treba, a ne samo tako neka dostignuća, treba gledati iz više uglova i uvek treba razmotriti jednu i drugu stranu priče, kako bismo rekli. Pa možemo sada zapisati beleške na času i ove ključne reči koje smo izveli, da kažem, nove neke pojmove koje smo sada na ovom času naučili, kao što je inteligencija, veštačka inteligencija, mašinsko učenje, softver, primjena veštačke inteligencije i naravno za domaći ćete odgovoriti na pitanja ova koja su nam postavljena i razmisliti malo o njima, takođe razmisliti o nekim svojim projektima, a već naravno naredni čas danas nas čeka da i mi sami budemo programeri i da probamo mi da programiramo neki programčić preko alata i servisa koji mi imamo ovde kod nas u školi, Mikrobita, pa da uradimo neki programčić i da vidimo primjenu vašeg konstruktorskog modelovanja. Hvala na pažnji.